Masa intuni Impact TV Kuki channel avela kholim thea in zeun phat phai piu apa pathin thangwan ai pi win chuzongle tunia dinga hi program adinga ne ding don ding hin pu da pi wa khoi hi ho in chule hin tui industries hin amani chunga jong ki pathung ki sein chuzongle ngai lua muntina na vezosi no zosi jonglem na kahin bolin he tunia khung ki holim diu chu hil go to hills mission hung hiding hin chinadinga guesta hung pan pi diu chu apat na penin MANGBOI HAOKIP KN spokesperson hin ani na in pikim GANGTE former MP chule achai na in pu Reverend S.PRIM VAIPHEI President All Manipur Christian Organization hin amo zosi chunga kipathu kahin sei masapinin phatman tamta na hin dal wa chalai na hung zewin na chungche wa kipathu kahin sein tuni sei diu chu hile kahin sei bang chun go to hills mission hi na his chungchang hin apat na penin MANGBOI in go to hills mission hi itabanga na mu eho adia thinghang mi te perspective achu itabanga sei the ham neu chan hin don but lechin ki parliament bible ayong thim gaw ki khiala la dan ki khiala ki ta eho hausa ki khiala dan ki khiala ki te ta bang puri sangkai sing chief minister lan apat na hi thinghang mi te chief minister ki chang khalwai ta ibu bi khanga chun inalal kaiwin aban kinin ta biren khanga hin thinghang mi te khan to na ding ai alaman tektis chom be an pon chu go to hills mission to hin ega asia la chun gamsung khat ki khom hin ai wa nga go to kitin like ka chu identity crisis ta bang khat anim men to ai an to aphat la phat lo dung ji chu hi chi sentence som cha hayong la hin hi cha ku na mu the na men hicha hi interpretation hi jat chung chuma la the hi amani bol pa chai le development door to door la delivery ding tabanga so bol hin ayong le to thilhung dar hi na le hin sap kangte East India company te India gama hunga agam sung hong mu chinwa wai hom dan tabang kho hin tu le tu ama government hi chi kumnga hin chi pi kit ding hin kumnga yang chu ni thu lal tawin mi dang ten avel kam dan thi min a hin eho hin ipiti ham meljin ko ma sumthum ding ki chu yu ti ding na chom la man thu chin sei law han i na paw ai ha ale ilopi na paw wat sa alwa sumthum ding ki chu wa le ai ha ale mai anet odi ki chu wa le ajit langa hin ingi phyaw lang khat a beng ke yin avei langa hin Kuki civil society organization han lang lam kai ki ti phat nin avei langa hin thilpi epi yeng kya yen he chi gamsung hi asubui ma mai ti chu ka sein achom lam ta kan se hin sei be ki tinga mai ju le sei ki taute ki pa min na to an hin sei jong che hin ai jong le go to hills mission pa hi alhang pia ipi tabang pina na mu am nang ma gyal da na kati tua is ase chum hina to chum hin athil bol do si na le hin go to hills at bol masanga hi aumsa eho fifth schedule in any provide sa district council election hong chu hajing for level su in phai chama panchayat election ho chu a timing chat na ki bol hi chu lung thing sela bowling ala chun aumsa thil chu ate a poiding abana yong thil tampi pu lu ding hi tu ni khwa he chi chung changa he na le invasion politics da na ka moi go ki pa min na nang sei se hello in mi tampin jong go to hills mission pe hi invasion tactics invasion on tribal land and right tactics dan in a gelin hi chi chung changa he pikim nangin itabanga justifiable thei ham go to hills hi invasion gi hi ki ti pa he nangin itin gelam go to hills kiti hi iza le atam he hoi ma yengin thinglang kalubin go to village ho chu nubin a dan chu positive in hizi uwa chu e hon in a gelo chu go to hill all go to village kiti chun government machinery ho chu humun tin i khan to na diu lam aji chu khang to lo ta hin ho kum akuma ina ji uchun hungun tin i hung vevin tin lampi lo na lampi semun tin
khosung school lo na a school AP vintin lei ki do lo na a lei ei do pe untin hospital lo na a clinic be e hon pe untin akiti le hope chu na satta in ana umin a hin tu ni hin thing hang nga ichi a hi le go to hill amasanga kum matsang inu ipate ana khang tha la ya ana chen na ho yong cho a chum de epon ti ei je chen ikinep na pau khan to na hung in tin mi banga icha ina hotel jong chun khan to na mu bin tin I thi pau hi hitalovin kamu in hi phamo kasal he jenge atam cho hoi mama e but practical a chu event na ai la ground situation event na ai la hitamong mong pon ai le khan to ni I chan ge ya go to hill hung ki ti kum izat hitam hi che sunga hi I tawanga khan to na tam iti a hi le zero a hina la jin hi tu ni hin thing thang se ka ti poi khungang phai chama jong akibang sap nei kum izat masang to iga te a hi le I ma cha khan to chom na yong pon hi che aka hin po lu nom khat hi khat ve ya chun this Manipur sunga district ho khang to lo la chun Churachandpur jong hi khat ana hi kit nen Churachandpur hi khang to ma a min agel so ana hi po in chule mi ho khu lim jong kain po do de hin tu ni wang hin po do pong katen I mi tel thing hang a cheng ho I chan ge again the yom ti le kho a adam mo ahung uma a hi le mol chunga akalumin hichi chu itikaluvam abang benga ki po abang chu stretcher ki si ma kal do wa kum sakit no wa kal ki no wa kum wa hichi chu mi iza tham khanin adam lo ho apo wa kaluwa kum wa Jiribom hospital adel tabang bang chun Churachandpur hospital jo adel he ahin very unfortunately many of those people, those sick people, very sick people, lost their lives on the way before reaching Jiribom Hospital or Churachandpur Hospital. Akute aile go to hill kiti hi hoilai chu ham ichi chu he tu ni aken jo government ka do no he go to hill kiti chun government what does the government do to benefit, to bring development and to give peace and stability in the hill areas. Jiwang chu government ka dong no min hai. Ya chun abana sei ding tam ta umintin aban banen pha jong cha sot log je in abana I sei tengule them khat hung ki sei be ki tan ki pa me relevant points tam ta nahin padoin na abanin ka pu prim jam ta pu prim VAIPHEI amana dongin ka thing igam sungoi wangsidum ta intu tu hin Manipur sung hin na communal tensions omjingin chu se Halloween e ho nam sung ka jeng azong hin lam kai le mi pi a hello le hausa le khuchaga ti ho ka hin gitu mo na ham ki gin mo na ham sei thelu chkhare omjingin mi pi lum mo ngin om poi na hi che hi haulam kai khat hi na pathin khacha khat hi na mi pi lum mo ngaum thailo pa he itabonga lungmon sa thai ham a hello le cham na le lungmon na thu pi dan pa he itabonga nei theu ham ti pa he neu chkhat hin sei le chun ki pa min te ki pa am the jengin itabang phar phai pe wa pa pathin thang wa oitin ain hicha igam sing wa tu la tu situation event na hi le la se jong omi line jong omi mi yo se hin a de da ai me ho hi ngai lut min nei ve poi ti chu he che hin ken se hi jong le ei ki dem lai ta ei ki hot lai ta itabang chu hin 2015 kuma KBC compound kompe na go back Kuki ta le kha ahong hop long chu ke ta jong kana tu kha hi ale ken wangan hi che chu pathin la sa khat hi na a ka ga se nom pen chu mi ho ne hu ti noi si mi ho ne hu ti hot por hi cho hi amo chunga chu lung han ding phula ding langa ve lovin e man imai hi ki mu lo wa hin mi nei mu pe thu hi
ye chun EPA ti le hita banga hi ka hieng ka kom ka ki ngai lu pi ding hon the lo na ai nei yeng ham pathin hete pulpa te pathin an he po win am ho chang khang chu am ho khangai ta tu khanga hi hoin kai lo yung be se po we ataw khalo yung be se po we ai wangala pathin I ho na wa hin iti se di ham fashion dan in ho ta win I pathin ho na I hoin kai na ho jong hi decoration mai mai hai ta chu ni chung wa pathin na lung lai ta pu ya chu pathin in ei ko na wa ka ge lai ke mu dan te pathin nga chin kita ta in pathin chu belutin pathin in min ei bol na ho hi ei lai nat pi thei ding din munen ding le fen ei ho ho chu ei de mo chu I ho pa pathin ho a de ma om ding hi pathin dei bang ke man cha lo teng le Israel te yang jong chu pathin dei banga ki man lo teng ole akim vel wa hengo ko mo wa gam dang dang ho chu hong man cha am ho chu ana su gen the ji hi en ite ho Israel te thusima ko na chun e hon jong ki hil na ne hutin to insa in lang I heng I kom I pui pa khanga pa na hung chen pi ho ei dem loi ei thet bol loi hite ho hi pathinin ei ko na win ka gelin pathin le khabu chronicle second chronicle bungchagi jang som la lia pathin tu thing nei sei pe no su kamina ka ko kami te chun a chon se na wa ko na alung hung he yu wa a chon se na lam piu chen da la wa ka ko ma ahung ta wa a hi le ke man jong a mo lam hin veng ti ning ngang ting a chon se na ngai da ming ting agamu ka sim phat nga hi ti pathin thu ti ba ai in ai ne chong chu I he lo vai pun I he na win I ngai num tho win ai wa la practical po do ding ki ti hi I ngai tu be se bo ne hi le ke mu dan ta pathin ni ko na wa ka ngai hi chule to hi a phula na ding lam jo a gel lovin alam lo wa min hung bol chu I zo lo khan in hung bol lai la pathin he nan te ti I zo lam thim khan hung bol lai la na go nam I ti wa hi in I chi chi lovin a wai ho ma thu ni ho yong hin I pui pa ten chum chou chunga chema he min yo chunga thu atame ti khu I chan lai ta hi yo te we ta chu ta chu chung wa thu ta mai le a bol ho al ro yong chu am ho dinga yong am ho sang ha jo khat um da lai pathin nin vai ho min tin let us give God a chance ai chu aman revenge is mine ati e ho kisal lovin pathina tau pi jong leven tau pi jong leven pathin le khabun na mel ma tek chu phat thei bo lang a mo ding tau pi leu chun alu chung wa me am na koi pi ho ai ti hin is chu kin ke mat ngai dam ta ka mu dan chu ki pam le jing na pu na sei bang chun tu din muna e ho chunga thilum ji ho he aneu pina sei dinga chu e ho ha sam na e lo le ho hat lo na e ho sunga boina ho ma ji hi a hi ti thei din muni no na chi chung changa hi ta bang na gel honam di ka sama ma yengin tu lai ta hin azo anaga se hausa le khochaga ki to tong lo lung thim chom che ka vet na hi le ke yong ka dat mo ve se yengin hi ahin thil khat zan hi khat ve ni chu example hin ga akila le kangpok pi a thadogal 1917 to 1919 akitin ahi le ichen khom pi hoven tu lai refugee ai tiu to foreigner ai tiu to aku kite he chan ge a cho ai tiu ahi in ahin kangpo pilanga chun tha do chu agama indigenous eti certificate khat chu CM pan ap da no hi in ai le tha do gal kiti chu te se hon kapa apa te ho chun kapa ho ko ma na se yun tha do gal anativin zo hol a khun zo gal ati kitnovin dun jong chura chan pura khun
zo ho chen na muna khun zo gal hol ti in hi che gala anapang in ko te ho isupi zo ho chu alimu no bona kitai ai le lang khana mei se hon khong jai lan atiki no ven koi chu ham khong jai ke yong nang yong koi i bo nu ba chu i hiu lo khong jai lan atiki no a hin British te chun Kuki e na ti ven khulanga zo gal hilanga tha do gal mei se hon khong jai lan ati ba British ten Kuki e ti lo hoi lai chu ki khen a achuti a hi le tha do gal akiti jong le kiti ta hen zo gal akiti jong le kiti ta hen khong jai lan ati jong le mi ten e het now hi ai wa Kuki cho bo na chu Kuki in hi chi a chu khat isi empaham I president paham ko ham khanin nang ho hi chigam mi na hi ven ei kiti pa chu hi chi pa chu important hina pi in I bon che ke wa chu atha do ga zo ga khong jai lan ateng le British ten Kuki rebellion or gal kiti chu what is gal mấy thằng lan ati he tam pa ki mấy tên na lan tha do gal tha do war lan hay badi tha do gal hay badi war hay badi English ta ai le zo gal hay badi war zo singi war nupi lan akiti ai le nupi gi war there's no difference at all. He's here to Kuki rebellion, Kuki Anglo Kuki war. Anglo Kuki ho sap tele Kuki te anakisat na may say Khong Jai lan zo gal tha do gal kiti chu khat ai bo win ai aji to apart chu kito chet he ipu ipa te win ana seju win malcha le thing kho amun chun anna choi ju vin anna thai pi vin hichila ya chu mobile umlo phone umlo a hi wanga sai ju wa kho a chu hichi malcha le thing kho a thun a chu gal tai ya ti wa na chi wa chu sap te chu sa no hi hi chun tu ni a hi mi dei sa na ke bo chang hing ka ting mi za ke bo hing ka ting tale koi ma cha changa ding jo di umlo hi zin tu ni a hi chi 1917 to 1919 hi chi history of Assam Rifles kiti ayong kun hoi ta in the LW Shakespeare in azi in ateng le adang hin jong read Robert Reid ama hon anaji uvin hiti hi zi chun tu ni a hi ei ho kitum se ding a hi point ipui pa te vin amun tina thing khole me am hiti amu wa na che wa British te against the Britishers fight ana bolu chu tu ni a atu acha e ho zo se a hi in hi zi chun hi chi jong hi theng set na ei hon khat la khat ki ngai lut na le khat la khat tha ki pi to na in nei juwa cham na lam isa nu ngai ka sa in hi azo a kapu Reverend Primin asai bang chun thil zo se hi pa the ngai lute adinga tha hung hi de hi tu ni a hi chapang ahung ki ma jong a chapang yong chu hi che meeting mu na chun ka ga amu in Facebook a chun I ma cha hello khanin hi che placard na chun Honorable CM pa welcome come all po at the end. Ala chichu constitutional right in a yong iki het ta po win I constitutional right no hi freedom of expression. Hilayang sit in protest no me hon infala teng le chu san pumunti na sit in protest ibolun placard ki choy chitabang banga chu chapang khat le ni yong chun placard ana choy yu chu constitutional right, fundamental right ahi in hi che a chu ngai dam ga thum lo yong chu ahi poi I right ahi ama wang ei mi te ka sei nom khat chu I pidinga thu I sei ji ba I pidinga thil khat I ji ba ngai dam I thum ji diu le sei yong sei un koi ma chan
sei po te ipidinga ancestral land izi uwa isu mangu ham hichichu isu mangu chu ipevet sa uwan tele ke ho ka gamu ya hai poi ahi lo ala ngai dam ka bol khel ta be iti nawin tu nin jo isa pang ho win asu khel na wa ngai dam athum thumun hi che ngai dam thum cho apha poi ka ti ai poi na pu ka ti ai poi ama wang whatever you express you should be convinced hi chi cho he ke chu convince ka hi ma sa ngai thu ka sei pa chu ka din pi ngam de he hi cha chu ngai dam ka thum thum di le bol long ka bol lo ding a bol thi hon bol nan ti ai inga di ui bo win ai ya hi chi ji chun tu ni a ken ei mi te ka ngai lut ma ei mi te ka sei no mi Facebook ho ajong idin pi ngam lo diu chu ji po hitin idin pi ngam lo diu chu upa ho lam kai Kuki lam kai hon jo ima mo bol po hitin wana pa thenga utin tau na mangu hitin pastor ho hen lang reverend ho hen lang ho bung lam kai ho jong tau na an ngola tau te chu a zo a bible quote ipu reverend pun a hin sei bang chun ka thu na mana a hi le ka dam sa ding nagamu dong ka dam sa ding ati jeng a hi in dunia hi gam hi dam lo hi jin tuni hin ke I ma cha Hello pen hi jong leng na ngai lu na hi za thi kan sei do hin tin hi chi ka sei do na ho hi ken wang adi eti a ka sei hin ka ki pai ei mi te he thu sei ben sei khil sei walam la pathin ki ngai da mu te ga ati ba wa he sei khila le ku ling ki mu thok thong ji hi chi che hin anal nal na a sei te hi we to kan sei num chai le thà đâu gala số đó cái tàu vậy, chứ chú ipola số âm thì lệ gam sung hệ bui để mong he, khu sung à thun ở bầu tấm âm gì lệ hậu sai phần na lệ, thui phù gì, ai vang à gặp tiếng à lom phát triển gặp mà lệ, thiếp chất gì hiện na, hi chi hi ibol lâu he, cô kiên pi cái hôn ở trên cái áo khắp bui ai vang à pu ti lùn kim hồi ông cha giàu, cô cái ông kiên ti tê ông giàu he, ai vang à xây tiếng hòa lom chơi pi ham cái ti lệ, ai sa na su ngọc phù, cô cái ti là Bible lệ đó pa a thin su sao a bodo wa a khialwa ki phatlam na behila chu ipi ki bol ham chang ti lowa meeting ki bol pa chuna hi chi pathin lung thai na ai chon lo chu hi chi hin to a hoi pen nga thu chang Kuki research forum ani si ma mi pi ki thua chu a bolu hin a hin an le kitwa le bui de mong hi ai wangin Kuki in pi chu kin kaletal he na dissolve kan bol le registration ke ne kan bol en kun pina bol ham chang ti po aji chu thu sim hin ding kan hin ni pola thu minan sei ding chu che noi mong hi gam nei lu te ji he ti du chu kan ni no pol gel no kan ni lut pin tun jang gogal sa we lau the centenary celebration of Anglo Kuki wal is already over ki pen khwi cha chun government in ipe le win ke chum le a gel lu sa win kui ma chan yang hung don pu win to mak ho to banga ni bui pi thewe ai yong le mahi para tholin manipula thil ki tong cha mun ke le kha ji cha la in thil study bolin Kuki te hi tin hong chengin ngal hen bol win kum kha jun centenary nei win Manipur government in Kuki in pi to ki thun hi tin thil a bolin ai wangan MANGBOI HAOKIP Kuki National Assembly pa in ka he pha po we a ki thin su sa cha chu ti hi a chi ding nang decision ka la kha po we minimum thelo de tin a sei ta ko ke chai hin na ke ne tu pola mun ja ja dam la langa ati an ho chu ga san nam tin Kuki history hin the ne dinga chu ajo le Facebook group da na min ngai tu na lo dinga chu tu kum chu election lu noi tan na chi chu e mi te tu sim chu hing tho tho de to pa khai ma ho loi nyang pi bo lam Kuki in pi constitution na ju critical ki ti hi constitution na agi de ong ka ta san po he biren lai sung si sai critical la gu nam yang ka ti min la de ta lwa chu chu kha gam sung hi tai bu ya khat wi chu ngai yong thanglin mang en ankol panin dongin to ai mil ham pi bol ham mil ham bol ding am the he ka ti to ayong chu ips am ti le Kuki mina CSO tam pi ma emacha bol lo pha na chu tribal ipitai long lab glang ki put chu indigenous tribal leadership forum na ai cho cho min ai cho chun Kuki min hi an tha ding wa am chu na aji chun na to ne ding a ki sim chu bui lai ta ki jang thi gi lo hi chi thing bana sia ot taking ne new la pathin ko ma ki ti mu khu hui lang nam ke te na hi chi chi pe ni gam sung dam de ding hi
pathin ata hu din social media chung chang pa hen pi ham tile muin a cha lo la ni de mong hen na government in mi hi ma noi shalin ui jo lo ta bong khoi pun na appoint pa chu ku na ki si dei bun na hita ngày đâm thùng đi đã nã lại cái ông cho cái lệ cái lùi này pi bên ngày đâm thùng xã quân khe lệ đem kinh thiên cái bol bụi nè cái tiền cú này ông đút ít din sa kết quân mộ bẹ đút bẹ ama hình khoa xiêm đi bẹ ham cái tiền nè hết chữ chữ hiền cái sren dal lù đi hiền nè cho là data cái collect rồi đi ngày bụi tu này bị bola cho con hay ta piang piang ham tiền lệ asi đi ngã lom tông đi ngã lom platform tâm piang vàng ngã đòn lù phát vài hết chữ số hiền nè cho là Kuki min pua lam kai ho ma hin iki tha do di hi bun na hi chi imit mo tan ju hin hi chi ta gu ti hil song hi asi na ga te dinga si be lo hi ai wa ai ho dinga chu sa gu ki sa ma ki bol ai tan na hi chi chu hin ti chu pathin het lo ji wa hi pe ne remedial dinga chun ka se bonga chu ga dinga lom i ga pha khu sunga thu phul hen hun a thip bonga chu tu ni hun i khil na chu hi lai am ti chu beu tin ko hem ma khil ai zo chun ngai da ma thum ngai ti chu ka sei no me ki pom le zingen pikim anjona hin sei chu ka tha do be no min na thu khat i sei ting la hin idin pingam lo a chaina ge ai din pingam lo la sei lo ding hi ti khat a sein a hin la anjwa pu mangboi na sei bom chun a sei ding mi tam pio na sei lo pha na chu muntina ku na he a lungnat je a hin mo sei do mi tam pium je hin na a hi la na sei bom chun anju chun a sein mi him khat hi changa ki ding thei lo hin na nangin na sei chu adin pingam lo ding le ima zong a sei lo ding na ti na hin a hin la ama chu adin pi ding lo le achanga dingam de lo ding hin na hezia chu hichlai ka pa jong chu adin pi ding koi ham ti ding pa jong chu na ngai ka sign thupi ka sign hi chi hi khat ve yong chun iki ho naw chun ka seitan atong dinga ki heng do hon representatives hon ato diu a thoi bit diu a hui bit diu a lo sa the a sa jong a phat lo mi pi te dinga phat lo le su mang the politics a hi in hi cha atong di ho chun ato ta lo ji uwa chu ho he chapang go lang chapang khang tha ho lai na ma jing ipi ham bolding frustration adim depression adim ama ho hin ahung ki pat nu le hita ai boy ji ka sei chu ipam de ale imi mala ki ding zo lo hi a hi le tu chun nang in nei question chu hi le mi khat chu achanga ding zo lo hi na ti nei chi lai ta che he changa din zo lo je a chu ngai dam athum jiu hi tai a hin ken ka sei pen chu a issue pa choi changa din zo lo chu lo a issue chu convince ka hi a thingama pan kala teng le ka changa jong ka din ngam de hi ama ba as nam khat hi na a chu ke ma private ha ka tho hi le ka insung a hi lo ka loi ka gol tham khat nin ei bui pin din nam dinga thil khat hong ki bol teng le hi che chapang khat jong chu i hu diu hi chula i pin chapang pa chu i pidinga ngai da pa hin thum ki tham thum lo de ha ka ti poi a issue dung ju chu ke convince ka hi a hi le thinga ma ka pan hi ti na hi ka sei pa hi hin hi cha hi mi khat kam po pi chun amin jong sei da yeng ing ka ting mi jo se nan tin ama chu akip pe yin a hi le agala do akiti in kam po pi a chu tha do in pi ki in pi KSO ho TSA ho umo a hi in a hi le ama ho chun aga ki tho pi di da no ai wang chi ka sei ma sangai khat na la constitutional right ki ti khat au me chi chu knowledge is power ki ti hi chi constitutional right chu mi khat hung ki pe ya group khat ai lo ai le Kuki in pi lo ai le tha do in pi hung ki pe yong hung ki pe ngai lo dinga chu i pi ham ti le kar i constitutional right nu chu police on i pi dinga placard khat
hita ka dok mana chu police nei mat thei dam police na mat kiti chu arrest memo api de he arrest memo achu aji ipiham akimat na chu ateng le a insumin jong a het pe diu akimat na chu hichi a hi ti chu soi akai diu ateng le a in hiang a in kom na sanin jong witness a chu soi akai ngai na lai he hichi chapang ho ki man jing hi arrest memo api vem government in arrest memo issue abol vem a in ko te ko ma e kha soi ala vem a in hiang a in kom ma akimane ti cho aji sei to thon ha chu soi ala vem hi cho hi ve na hi le ki noi se na I het lo I hat lo pau le inam gen thei ji a hi a zo a chun ka pu primin a hin sei chu chom chou chunga chem a he min zo chunga thu atame ti chu tu ni a I ho chung set na hin a chu in a hin la hin tha samangai poi hang mi to kina a ki bau sanga tu ni a hi e hon ipan munding ken wang kat sei nom ki chu hang tha ten lo pathian het na bana lo to journalism to hichite ni wang hi khang tha ten ha bolin bol ta le ka ti theng ta hi chi ji chun imi isa inam dinga khat ahung boya le ibo na iboi pi ding a hi hichi a alam kai ding chu CSO lam kai ine yula ama ho chun pan law hen hichi chunga chu e hon representatives government a cabinet minister jong ine yun MLA ho jong ine yun hichi je chun a chaina atu ka thu seya ka se no mi a bol di ho a ki hleng do hon a bol ta lo je wa chu mun tin ha chu I chapang I khang tha ho gen the yu wa za chat a tho a hin ha sat na a tho hin in sung miang chu ti hi je chun tu awang hi iki gel to chet lo wa hi le e ho hi hoi langa hi ipi ti di ham ti pa hi lung kham a the jeng in ti chun representative son pan lao hen pan la taw hen ki pa min na pe adi ta azong chu milham khar hi zong le achanga din ding chu dingam ding chuta le hi chu chung cho na chu namiswa ding hi zia chu nampin jong ki thopi ding changai na aje chu namina ding khat chu nampin anunga thop mangai in hi chi pa hel ha sam ji in society azong hin tu din mun azong hin mi hang san ding hi aki sep zo talo dan in kamu na mi hang san ding khat la ni hungum jong le aki thopi ding ato son ding a hi lo le aki thopi ding na a tha hat sa ding mi ta lo pha na hi mi hang san ding jong ha ta ba hi ta in nam ding hi jong la khat ni anh tho teng kon ama angan si ham kilop tet tu na chi chuga ki ji a chi chuga ki bol ikiti pa e ho iki ji hot pai je ngovin hi chi ki ji hot pai je chun to ana sei pa hang san ho jong chu hang san jo lo a thiam ding jong chu thiam jo lo e le ta hi lungmul khat akal la no ya hon aloi sa ta bang iki bolun chi bang a so na hi le bang chu I boi mong to ang I boi pan hi ta in ipi ki sei di ta ai wang lampi au min hi ya ke pa min tun ka pu prim hindong in ka thing I sei bong na pu tampi hin seon a hin la chai na pi nai seo chu thagau lam a hi lo la pathin lama hi I la samove ti hi mu chit khara hin na a je chu pathina ka sei zin kin thupi ta in ka sei zin pathin heta mi pathin ngai lu mi chun azar na mangai lu lo ding ka ta san poi ti ka ha sei zin hi bong chun pathina ha sam naw hi akimu na hi je a he nam sunga poi na tam ta jong hi hi ti chu I bon vai nup so kai deu hin hi chu hi le tu ni hin pathin lung se in haula cha tam pi jong o min chu ta le haula cha se halloween theologian khang tha bible hin sim jong hi tam pi o min amo hi ni ta bang pan la thei dem ti pa he nang ma gel dan hi che ka don bun masangin na ayo ai su them khat ka se be no min refugee ai ki ti ho mon ob yeng ding ai pu min refugee ai ti le alung ne lo yong ki ta chu ai va refugee ai ti ho yong ko na a se yu ipiam ti he lo pi bu chu mi ka to ki na a hi le a mi mon na ding wela ipi se ko ongam ti ha ki ho le to a mohon akum gei a receive be o me ti loi ong va chu Itu ko arisip gay au meti ho ipitiki nam tila kaneu la ya kan het kana mu ka chu
ấy mình hỏi mi cha hoa tệ vậy mi cha hoa tệ gì và kiva na nè hol na call cái mà con anh nôm đó mi thì và cái họ có mà cả mua sinh lắm cho nên chế tiếng nụ bờ lăng phật bung lối cái to lăng khu call mà tắm ta anh giàu lụn nữa chứ anh giàu lụn nữa chứ mà họ cái đó mi operation á chứ ipung titam nevin lối hông lật phát nữa chứ nang họ hi Burma mi này po về India mi này về ta hung nung no vậy chứ mà họ chứ refugee lụp chứ home commerce vậy chứ ale mà chứ government in suicide roi lam kai na government in kitopi na compensation cái này là ya chứ kheti pro mà thiwa kheti pro mà na pe uchu ấy mình hỏi ipitikit tam sumdu zala cái yong cái cái xây lu trong kiếm kia này chứ sumdu lo nó na giờ chứ amhon pansan ni nga mo se tu vintin thuta aipon na home kamar ho ache na wa aga chen thita lo jiu wa hong kin no hin home kamar ho hi vin ti chu khat hi ya chu le refugee hi vin kuki ho refugee hi vin ye chun chan del mi atam be tai chu chan pura mi atam be tai ta yong ya no ma se chu atam be wa hi le kat ve yong chu UCM te ki huna hita ka se chu chan pura mi atam be a moria mi atam be a chan del mi atam be a hi le hi cha nam ma dinga manipura dinga lungel ka hinati wa hi le tameng lo na ko na yam do ho akidel do ho senapati o ko na kidel do ho chule okhura ko na kidel do na so pi ho chu kadai da khunda leita bra na khoi khara thijin bra chi na hoi la ya chengom ti hol win lang chu tiang chule ta meng lo che san del mi tam chu me lam ka mi tam chu me ti all sina win na ti ka ti pi chu ni chu ding mong hi na ni chu hi pa chu sei ta lo wa san del mi tam tai ku ki ho hi Burma ko na hong ve lam ka mi tam tai a chau yong chu kha la ni chum na ve tai he poi ai wangila atam yo chu ya ko na mate Manipura ko na Manipuri wa chu chule appoint ki na refugee na hi ve ai ti wa ga het ki dikha chu mei te leng pan in ko na go ho sabdi wana bol chu ku ki ho ha ni chu ku ki ho sipaya na mana ya chu sabdi wana bol ni chu ale hito ho yong chu gel phatalo na hito ho chu hin chule refugee ni ve ti ho hi amol ho ma ki pol na ki kha chu ale ye ti le kabo veli khu Manipur ga ma ti Manipur ga ma ti le cha ko na ho chi bola foreign ha ti actually history sun ho kun the kingdom of Manipur covers in the south up to the sea ti zula ale he cha kingdom ne pa chu mấy tay lang pai lo ale hi te ho pi chu historical fact value la ka jo nai ta mo se se hin hi cha chu mi hon jong hi te ho chung chu mi na sei tai ta mo lung ling lao yeng da hi pun nui sat tho di hi in tao pi tho di ngai ti nei thu do chi pi ta chi a jo ka do pen chu ibui now tam pita ho he pathina har hi lo han loading hi ti pa chi saving na chi pa chi nom bin a je chu pathin ngai lu khat chuna nam jong ngai lu ding a chen khom pi jong ngai lu ding ama chang ki ngai lu loading na hi chi pa chu hi le chun tunia he ho la cha tam pi tan nam sum hin chi se chu hi loin khang tha theo lo jin song tam pi hungum tan na am hon hit ta bangum theina dinga chu pi ta banga pana la thei diu ham ai pen na ai hon mission na to ti phi gam danga ga chi a hobung umlona hobung gatun do ding pa hi cha pa sanga ho yo chu imi ho Christian kai ta hil ho hi pathen chu raga wa hin ho ten thuta la laga wa ho ding ti I pathen ho na wa bon raga pangap lo thuta bon pangap lo cha hoya pathen lung lai na ki di ayo atu pana ka se I pathen ho yo hi decoration he bo bit Nepali ho khara ki che na wa hi ki agoma I pansa o ale ache ajinei pa chun sar ka jinei na hovina la ne khom ka bol yo pon ka khok chu sena pati hi in
na hung te ding ne khom na hung pan de te ka hung ta item ta ka lo ka ko ma ke gari a chu ka lo ka tu le ilanga monu po na ding gari chu patta pa cha decoration na bolu ale che tau te ka tile monu la mo pa chu to na de hello wa ke ko hung jam lu nu chu ai ipitu hi ong anang ni to na dinga gari na la decoration na bolu ong ka tile to na di ong ta he ka ngai tu le e ho pathin ho to ka te ka chu na pakaya ding ti a hoin ka yong khut ki beng yang ilung sunga la pathin le hi hita bang chu hi wa patin lung lai nahi ilawa the lo wa hitai ipui pa te vin pathin an he lo wa mi an ne se bolova mi ichung wa alung lai lo na chunga e ho yong pi hi to ai pathin ho dan hi decoration I bol dan decoration dan I bol mo chu I pikitiki na mi ti a hi le I cha lo na mo pathin lung lai na ta lo ta visa na khana Bible Hosea Bungge Changli it's a good episode to like election hi asay nakala kings after kings na leng doon without my approval na lenga leng chu kay mahet pilun na leng doon prince after prince na tungun without my approval ati chu Kuya say naki ham sumana na to ho jo na to ki ho sumana na kit nai na to ga cho wa pathin ko ma pakipa mai cha mi ga bo pathin ki pa de moi la ki pa I tai tom na I chung na ho su I ta bang chu I fin tin pathin ki pa ne ding mong ki tong do to lo I pui pa te vel pathin he lo ji wa hi ti hi ve ti I hon ki hello che ka ne lei bol bolaการนี้เลยบอกเราอย่างพี่จูมาจำชิมทกิดเวต้าโอ้ยละประเทศกี่ป่านนี่อีจอนี่ขันน่าดึงจุยาประเทศนี้อาหมอวางฮิตยาฮีไอ้ข้อสะไอ้หลายนัดที่อีปูวียาจูเทลสกัลโคเลจากับซิมฮอนจงคอนวิคชันนี่ประเทศนัดโตนุ่มนั่นนี่ถ้าก้าวมีข้อสะนั่นนี่จะจูเทโลจีกับเทรนนิ่งหัวอาหมอจุนตรงดีนาวินตีไอ้วางอะไรfor the sake of education he nom ja bible ga training MT ga cha ya doctor ga cha hon thagao kho sa lai na ji bon hello ip ka dem na hi pui o I hi naw ta ka se okay pichila ya ka ga se no the voice of the people is the voice of God ki ti chu ka pu in a hin sei na pa chu kan gelin ai the voice of the people is the voice of God ki ti chu lo he hola election phat thu ga se na ka se no chu mi pi voice chu I pe ham mi pin a day le mi pin hi chi ki hen le inam na hin tong in tin I gam ngai lu ama him gam ngai lu hin ati ho chu koi ha ma ki heng do a hi chi chun the voice of the people is the voice of God ki ti pa chu ta lu ja chu cha ho sia a hung ki he pun a hin sim do pa chu king after king prince after princess after princesses hi chi chu ahung na hen na watun ken khat cha approve ka bor poi ati chu ton so na wana pa thieng chun thu a sei do hi ton so na dinga a sei hin Israel te a se dinga a sei hi lo ko hi a hi le ki pa min na chlai ka chana sei la chin ka ngai nom zat min a je chu atam zo pi ne ho atam zo pi hin lam kai khat ti po chu pathin tu nei tia ki sei jing hin na ai wanga bible in ke hat lo in lam kai na tung ve ki ti pa hi mi tam zon ki sei ji lo ki not thab ji hin na chi pa he boy ka sa hin a hi le aban na chiu tin tun pu mang boy no chom chu khat ka do no min I het ma bo man tu khang hin ai ho hi ki ha ma don ngai dam thum jong I tamun na chita le a ke so jong hi min fundamental right khat exercise ball na mai zi ngen ta bang hin na he zai chun hi chung chang hin hoi ten vela chun ikiman diu ngai dam ki thum sa diu hi chi jong chu adi lo jing hin a hin la lang khat in iso pe hau jong ka ti da jing ti ni chen khom pi hau min thu tam pi sayun ke jong ki bolin na complain jong ki bolin a hin la hi chu chung a hin ma cham pon na
ho chung bo hin ai khat na joy sei bong chun zo chung a thu ta me ti bong chun na hi chi pa hin ngin tin gelam it to bonga address bol thei ding ana gelam chi pa he ai len bible long khoi ba na le pakai su pin ta sa pin yong kho khat na men na revelation langa khu nai le ni pi ham lut nun naw sin piang khat ani ne agu khat na men na wan mi na kim mu khat na men le sit mi na kim mu khat na men na e gam chung wa chun go thil sin biren hong nge thing la nga chun e gam ma wa chun jesu hong na alun na the hi na wa ai chi pa chun problem an pu jai bo na nam khat nu ya hong kun pha la chun pathina ku na gim na hi tu ni khoi ta sa chu ngai lut na chu sei thi ka sei chu na mei le ten ku ki te history am kho poi ti le ken ka sei pi diu chai le Manipur la ku ki te am poi ti le Manipur ki ti chu 17 na bengali ten na ai ni khan hin chi ma sa chun kang li cha kang li pa ki te bo na chu ki sei thi kit na lai chu ma chu phai ki ta ki phai khop se the hin ai yo le lai he pa hin chi ho chu kyong ka ngap cha le hu la cha khan ya politics sei ding na ai ji a chu ken kan ni choose lo he chelang he chong le cha ku na chu si yong ke lo mong lu ai wa nga chu he na chi na ho ya ku nam te le pathina ku na hong do ji hin na ki lam kai ho hi pathin he awat be set ja he na ji su the lo hin chong le pathin ti bang wa chu a kilo lo mai bol jing wa le hin na ata chu the lo hin he chi pa ji chu hin to cha pang ho na hin se chun ai chi hung su hi e pathian ho di chana ho hi ga sa nga nim ro nui nung zo ayong na min in mu sit na lai du hin chong le hi cho hi ha pu na lu ding i chon sit na wo hi vet ji ding hin e mi te thu simi ken bo na ka he di cho history ma simlang ka ji ding a len e mi te hi mel si be se na ma ka lo cho i chon sit nu to ki tu ding a hi e pui pa teo to chon sit to ki tu ding a hi i hin hi pathian thangwa wa ding hin na lai cho aji chu history of frontal bengal kasim history people 7 tri na le cha sa te thi ni win complain hongin ka cha na ga ho ko hongin a sei dung ju win ka chi win than ju ka lai win nai le he chi ka cha na ga pusal sagi ho chu ani lum na lai na ku ki hon che bol ho selin thi ni le ke kilit sa na ta niu hen na ta meng lon langa hit ti na men ti ju na le cham pu nga mi ta no ting tung no ki ti chu risangol mui wa ho na compose lo pi chu judicial proceeding up na le kha ki ichana sa khoi chi na le e ong kham ngam do chu history and do sin ke pathin tu ni ge ya damani koi pa ho ka ki pa e ki ti chu na ga la yong athu gan thi si chu an su ngim jing u chu he chi hin chi ipui pa te chon chi penalty ne ta win to ai ho gam sung hi no wa nui wa an hi we te ai ho wa nui wa chi pa yong hi ayo ka si chu zat nya ki mu ya ji chu hitai ka si ya le ke chief minister le ku ki ten num na sa da no chu wan gam du di ne bi hil mai thiu chu ka ni le yong kan khangam lal mai thi na ama wang chu dan thu mai thil gel ding yin ni chong yin sung khat nai thi na man atu le pap ni pap thum apu pa apa ama chi ji ta banga hung lum ji hin na to social media cha pang ho yang hi achat nga lom hi jeriku kulpi on chu ti piang kul le ya chimam ti pa chu sunga ho to chon sit be se ya chu mo chim jing hin na ji chu pathin lung hai na lo chu sang hin to chapang ho yang hi hita pen hi chapang kiu piang ding ai hin kalbiang long ten taigal hul se ni ki tin em le yon nei po we mdc yon nei po we Kuki national assembly apex budi mina no la ju hin na tu ni khwa yang hi kin khat yang chun mak chung changai bol le di ka ti right kisisi discrimination hong na la mi pi ki phina la president rule long ko moi pun na a hin la nam pi mel ma chu nam pi suma ma mai pha na chu president rule to an ko wa kaim le so do ho kum khat hinglu lai ko hong kit du chu na he cho ta bang chu ji hin chi ep2 su an la democratic ga ma chu ho res ya man la pi yon la chu mi pin fight thi ma mai ai yon le mi pi chu a chang na chat the po to ai ho hi koi bam khat na kam na asip su ke al chom da noi bu ji chu satan ti law han ana wa apia nei jing bu ken che tu ne khat ga si khat pi nan sai ding ta phanin na chi jong hin sai ding ka dei sai tu hin tu din mona hin ho chung hin injustice tam ta amin na ho chung hin injustice tam pi min hi cho hi elected representative for sekati po in
ho sunga CSO ho hin na Kuki pi hin KSO hin chata le ba ka CSO tam pi min na min pha zo lo chengo min mo hin ta bunga pan ala diu ngayam nangyal dan jong se aso up hepu prim le MANGBOI in a hin se chu neu chat ka se no mi politics le religion hi khen the hi po in azi chu politics hi adi lo teng le mi pi ten I thu gen the yu igam mu long I chan the yu le set map I vet na ai le khat ve yong chun ka seitan excuse me le set map I vet na ai le masanga an map I za jong tu ni ki mu ta lo hi thai mang the he politics a hi mo hi mi mum lo hi in hi che hin holam kai ho arts ka bo nom le appeal ka bo nom hi na than thêm phụ pa chu lệ David ko ma chu chi a na chon se mi khat nin example ape in mi khat nin hi chi cho bol ta mi khat nin leng pi le khat se nei yin hi chon ala pe de I kilo da ma tia thu sim chu ke sang in jong ne he bin hi che achun na leng David nin hi chi ta bang mi chu tha de he ti lo hem tha jen de ti chi chu nang ne he ti chu na than chun hit na than them pu pa chun hi chi sei ngam pa chu tu ni a hi pastor reverend he pu izat umam ei ko ke yong politics ka bo na ka nam ki pal na ding le azi chui pam David ne na su khele ami pi Israel te Juda te boy ding hi chu aliang pau su khel zo mi pi chunga chu ji zo aku te le ka su khela ai le ei ko ngam hen chi chu hi lovin mei thal le masal pawara hung kai yong le pastor ho che taw na ga manwa pa ko ma ki pa thu ki se yong hi hypocrisy hi hypocrites hi I pa theng ju mok ki bol he pa lo ding hi yong hi ye chun the voice of the of God ki pai inam la wa hin che phot he lang le dam ne a kind of hungin te ti ka ta san he chule to a nei do pen chu tu din muna hi ibon wa het so ke na ho chung injustice tam pi min ai lo lama treatment ai ke bol now tam pi min ai lo le isai ho zo si wi abona interrelated so ke hin na related so ke hin mi ki man jong injustice hin gam ai lo lam ta kila api go jong injustice hin tabang hin injustice tam pi min hi chung hin elected representative MLA ho hen lang ministers ho hen lang tha le ground level CSO ho KSO Kuki pi amo hin ida banga pan la diu na dai sam representatives ho hi policy makers a hi vin ama ho hi an chang hom ding chini hom ding hi lo hi in an chang chini chi hod hom ding chu ama hon instruction a pe ule ki hom jing de in ama hon abol diu le abol diva idei sa chu policy sem de tu ni a government in ichen na gam mi pi te lung thim suling lawa a masanga chu ama hon het di we chi ta bang he ahung ki ngai to tai ti ho chu an het di hin che a chu lobby abol thaisanuwa aboluwa tona leng nu tona leng pa tona a to ho chun policy asemuwa mi te chu itilama bol leng ka hu do dam ti cho ama ho responsibility a hi chule hi a hin ki tho pi dinga chu CSO ho e ho la aku kin pi KSO TSA ama ho cho a hi wangen pang khom thei talowa KSO thil khat hin se ya hi la khat nin TSN hin dem kitibang ai lo la khat nin thil khat bo le lang khat nin dem hi chi a hi ai le I thane yu thom che che de ai wanga chu e ho I tamangin asunga chun hi te chun ki bol jong le hen mi ten a bona I bon che ke hi khat na ai mu hi chu I tho naw ki bang tho de hin hi chi injustice so hi behel thei wang hi lo ding a hi jong le tu ni a I tho wang ha awal thang hoi tan hi chi hi reduce bolding iti a hi le lung thim tha I ken wa kapung ka chang sanga chu kanam ka ngai lu nga ye gangte ka hi sanga chu Kuki chu ka ho sa zo nga jin ke in sung sanga chu gangte ang chu ka ho sa di gangte sanga ang chu Kuki inam chu
ka kho sa dein umbrella hi in Kuki chu a spokes ho jo se ku I try mo hi in hi chi min a hin doi chu koi ham itala umbrella chu ki doi ya hi chi umbrella to ong ki su se le a spoke ho chu pan na be de hi ki pam he zeng na di chan in hin sein tu in a China lam jong hung hitain tin til khon the way forward ti dem mi pi ho til khon nom chom cha cha sai tin na apat na pinin PUMANGBOI sein ki pam mente mi pi ho ko ma ka sei nom chai le mi pi ho ti ding be se jong ai ta pon Kuki mina civil society organization Kuki in pi han lang KSO han lang koi hiong le ken kan se ji bangin nampi interest a he na e to deu hin na ho kiu kuwa chapang ho hong ki pe ya le amo cha sin ha ji aji chu hi chi mo pe na min za dinga ki phut do chu ai chi phap dan ta hi za thi ji lo pa hi nampi dinga ma chal na lo ai ji in tu nin ipidin ni tu wam ai cho si chu pathin hinga election ni bolwa pathin hinga ni kel han do ni wa chu igel do wa e hon jang mi pi suboi man lo hi la pam lang thu han lang sung lang thu hiang le ekimai tu pi jing ding wet ka de sa na kan phongi ki pa me to ki men se gam le si idei pen I hin husunga hi cham na hi cham na a theina ding le mi pi te lungmong ta chen theina dinga chu representatives ikilhen do in hi che representatives ho abana hin ki thopi ki dinga chu CSO Kuki in pian lang ti a hi lowa a hi le in pi zat in the event ama ho chun an hung pang ki de hin mi pi te chu lungmong selana akito a chenga pa thieng aki holding hi chi chu I dei pen hin hi chi adinga chu tunin theng ta in appeal ka bol nom chu I representatives hovin panla taw hen azi chu min ei noi se dan ha na be setan zan I hung kha yong le ama sa pen I ho hit a bol chu refugee foreigner refugee kai poi foreigner kai poi Manipur is my homeland Manipur is my birthplace koi man refugee 80 thei ponte koi man foreigner 80 thei ponte I fought Kuki kahi bangin parliament na chun I fought for the whole state ken koi macha naga Kuki meitei pangal tin ka khen poi I fought for the state I fought for the northeast hiti chun tuni hin tampa nga ahilowa le si empanjong chi gel hen lang ve tu chet hen lang where there is a good leader there is peace hiti chun lam kai hon hichi hi hoi ta in pan la taw hen ti hi ka sei nom he mi pi taw ha ni te ki pa me ayo a kan sei ba na chun kan sei be nom chai le CSO yang tam pi nei win em le yang nei win chang le thing noi group tam pi nei win ai wa ngai cho si hi man the lo ang pha den tu ta dia hen state government den ko ta le li lo nga pang loi o kha za zo oi bo chang le zani dunga chirute ki phin ho sign board ki jep se ho yang chu thu pi ta ai mi hot ki bol han lang le ai mi thing noi me ma ne ho hong jep di hin na hi chu nam pi dinga ki hlang do hi wa le chu nam na chu tu ni ne khun tong te te win na ki hung te te ti pa kan si no a hele jam ta pura venin to China khan in si foreigner ne ve ti wa hi imota asan jing di wa hi pon history nei te hi vin hole bi nei te hi vin adita ga se ding in doi tu event ipui pa tu sim event hi le in go I chen pi ho phai mi ho sang ha jing a zo hi e mi ho hi chigam he cheng ma sa hi ve ti a he na ring kha chu mi ga lai ga tin na ring ei ti chu ipu gal ngam chu a hang sai pa to ana la kho ma chu hoi lai tui long dung gun dung ana ki ana leng kho ma na kho mi wa hi chela ya pa na chu hi chigam mai cheng mi hi to ya chu UCM te ki khop na khana ka se chu wanu le se na Barak River kiti adangam lawang ka hepo ichi Barak River nei ke ka pu ka pa te ga mai
ka doi thu kun na we ka pu ka pa teu ga mai ti hi history yong kan e vin doi thu yong kan e vin chele ke ho thu sim hi to yong kan e ve tin kan se sa ai chele hi te banga hi khat ve seminar ra jong hin to a te se pu e mi ha de ma dem pa khum ra jen ama khun ku kyo hong tha ai ve tin ke ma phat hong pha na chu ale ku kyo hong tha ai wa hi le che chan du ki ti leng pa khu an hu do che ko ho myung sei pe in lang chu le cha hi te ret khun ta pa khanga che hera chandra mai te leng pa shelter an pi ana boy pi ho che ko ho mung po do ta ji ka ti le mi pi chun yare ti we hi le la chu bol sa ti bol be ni ka ti ite banga chu mo a ai mu se jo wa khat la ni mi pin no hi de lo pi chu mai le pum pin e ve da lo pi chu mi khat la ni na mo personal lakin mo na hi na ve ta ito ya chu god pha se tu win tin cha chu lung ling lao ding yong hi pun idin pi du chu le i he di khat wang chu ipu ipa te ana khang si ve chawang chu ken jong ka new lai ka he dai so piu to lang khan hoi bol na wang chu hoi si chu ti chu one second ahin pu ache sa chu ken bang ache sa cho che sa hi aji chu pam Japan Nagasaki and Hiroshima America 10 atom bomb atha ohin mi asang aza athia asang aza tu ni ge ya mi cho el ba ya umahin aiwan Japan 10 khan tong na lampi zo chu angat nuwa America te khu ai eng bol lo bo hi si je chun tunin ipu ipa teu khan set na chu ken ba e hon zo se da lew hen ka ti no he nge di bible se ka se bo ang ke se ye chu number bung som la bung li chang som le get khu ve le chun pathen chu thu di a hi in mi ngai dam thi ma hi in a hi wangila mi gi lo na chu ama chung se helova tu te acha te khangli na ge ya punishment bol he ti hita bang cha hi je in ipu pa te khan si no chu ipiti se dam ipu pa te cha nu chu khan si ta wa hele hi je a chu i chung wa mi phula no yong le e hon wang pathin bel hi tin e ho khan si je in ipu itu cha te hungim da hen ding ya ga pison to dio hot time to ta na ko hiwa ko na ki pa le ki pa na e chuna mo chuna zong ki pa tu se vi tuni hum ki ho lim na hi chan chun hi chan tin thu tampi hin seun isai ho izate ho zo siu hi zamai mai lawa nampi adinga thil pachum ta hung so do thaina dingin ibon chawin anangai zo sin pan law hi ti chu pakai minai ki tip naw hi in tunia dingin pha no hi chan hin tan te ke ge pa